Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini long ki khubor bam takasngi ki kartong ka party UDP ki lalit thep karteng ho office tray kam ka deputy commissioner Shillong ki bakan thob yo ba Anthony Kongwang na pin Ursula constituency persha yo ba Preston Tinsong u Dr Jemino Mautho na gonong thamai constituency persha yo ba Charles Pingrove u ba Mitchell Wankar na Milliam constituency persha yo ba Hamlet Son Dotling u ba Remington Pingrove persha yo ba Bante Dorling do na Maukenro constituency bat u ba Lambor Malnyang na Nongkrem constituency. Ngabu ya ka mok ya ki ka thong ban ko nga long ban sakri hok ya dup dup kali ki ngatit bhai kon sin marwa kala poilo ti sina do usha hatu mutalo ngai iba hapsla ka sin iba ki brek berspala bon ki baduk ma terang li ki ti na bo ya ta ka sama bangan sakri hok ya ki brek ki baduk barang li dan kam hok di rap jong unang wiko pem dalai siliang ini di kabar kan ngabu ya ki sama ruang magma pi ba hakimi ki kon wada balon ki ba ki sama di bomdon kam don jam kilo desperate do jikro di habang pai se kusun si juni kalong kunju itu pun ki sama ki lana saki kimdan kam tinga bu ya ki ya kan ni kan mat wah larang apa sih ketemu kan wat tilak lenti kuno ban kau kam jam ya sama lagi gigi dan gigi sama nak fokus si juni gigi pamil sekemat ban wah yuma ban protes namar wah di dan nak jingdu jingkerman wah jika bu ini kan mana kemat bagi sama ki bangi syajong begini gilawai mereka mengai minta kita nak jingdu jingkerman dengan siapa dan perlatang apa itu kan persang ban buat kilat kelinti kuno makin lah ban yang lagi jauh bicara qua ban ong hang ni kalong ba ngak lem pat kentiap seng nadon ha UDP nadu mga job adu mentaro ngadang yang scam hi ha UDP ke haba aya yalap election ro ngam nadon pelat kata ke problem nak kalian ke jonga nomor ba ki pajba kila itu ya nga bat kila itu ya ke seng ke jonga kajing ia jongki wei ki candidate kalong kajing kentiap seng ke jongki kajing switch ya ke allegiance nak kalian ke jongki dia nga sko ba hakne ke kenti ke pemerintah walada nakiwi ki kanhon ki pendan kam da ki buat ki prepare ban job election ban thiet yu pajba hakne ke kenti ke pemerintah nga bang ya ke election na kanok my constituency on the goodwill of the people ngakwa namar kanong my constituency ketika constituency ke badan burom it is a respectable constituency and I'm banging this election on the goodwill of the people in spite of the money factor playing a major role kumakalong menta kajing the bisa hanong my machikwi constituency kalong sabapalat di nga skwa ban ong tang de gawai baka politics of development kadai banwan khmat baka politics of envelopment kadai banwan chadin bi menta kaya ka politics of envelopment haka jaka bangin focus on the politics of development di dai nak ni katau ba habang apet ya ka jinglong ka jingman ka state kejongi haka jela kejongi ka jinghial haka bai dai ka imlang ka salang ka sensyar ka khata ngasngoba hidupan shim ya kena challenge mentah ban penthamai biang ya kena sensyar ka khata haka ni ka jela ka bai